Ehu oda Ghana de do ye national team na. Kumasi Baba Yara Sports Stadium. Hey ya. Nti mre bia mu ye den na Ghana epe World Cup akọ. Yes match we de mu mebo no Kumasi. Anya ha ne ye say Egypt no. Ha ne benum Egypt. Na Michael Essien mo ho. And then sports na ba. Na Michael Essien mo. Ne be hye wo mo ha. Me say we akai. Matches aka minim matches I say aka. Ansana yabo World Cup qualifiers na wi but se koye se nyame mfasa ma na mum se koye se mu ye din se den a Akoma FM na cup the last match because we die mum yemfa nko Kumasi na yen ko ehu adwuma ya Baba Yara ya she na anu a na Asante Hema ekwa akura hwe amamra ne fe ene na kono a eye kan wi ase nyina no tum tra amamre sa Asante Ghana ye wa amamre na no me ka chesem si bo wo dia ho ban ne nyina yen kamom ne yen fan pija man Ghana ye ne ya amamre ene ya mane enya sa oti ba bi na wani si obi de so yo de yie ne nyina yen kamom ne yen fan chichire man no me ka kosi sai me ka kosi na anu ade na ya ama me videos ni bi me ka be si rapaholic ye course wo Baba Yara yi na wo hye hawa Santeman Kumasi ye nyina ye Ghana fo na wo hye odosronko a ensuo to ukwasem ne me de mankobi mantimi anko na emom wo hye nipa pa at a point you see report no in saka and say a chire kra de na nya asem ketwa Akoma FM 87. Trese ngi nya stadium ni nyina kra no a enke ye de be ya de ama na ye de ayefe a chire odo at a point videos bi me hu ye hu se chat ayi sa akode na order Kumasi ase order Santeman ase owie ye no say eniema bi ankoyi a se de ye yi ama na ye fenti no nyame adom o so obesa de ababiu any shenipa shedom just watch it say yen and I'm saying this Ashanti region Kumasi Akoma FM 87.9 Kumasi abanya wasui anopai me beboa because unim ade ba ko pa ni say ade ne friend arts and culture no opa ye ne dan ye ne said ye tie wo ye ne bibia nya yie eye he ya ne wo santimantem ha ya ne wo ade ne friend arts and culture say yeah now you see watch this say a year Akoma FM you see event bia be koso asantimantem bia no eda amamre ni amane adi nti wo kɔ na ye anwunafo ayi a un say yes bobo ni nyina keka bom kama so bia mu kosa se de bibia frafra bibia everything dagati bibia because obia bo ne di mu ha obia pese o ye man hu se ono so obi ye ka ne nyina bom na no manhia na nya asante de nko a o batakari no mu ne donu ehye motoa mu a ye mia mu ne ye buru mu no ne nyina ka bom ne ye ka se amamre ne amane art and culture ne fa eye e wa asante mantema asma me kan udiem na asombo a ene e ne wa wasem dia me kan menye nyimu makai nyina because obia na nanchu obia wa ha obia pese enye competition no enye competition but obia pese o maye hu ne de entu wo mu a o pese wo de enso yehu na asem ni nie me say art and culture no e wo say ye gitum say asante mantemu Kumasi ye be den ye be ye ho adwuma ye be som yie ye be hye mu kena
ye be invest wom enso ba krai mu a ade na hu ade na hu anjubo si akon na anu bi ye she bo se ye ba be si theater e wo kurum ha na anu bi si ye be si theater ye be si theater e wo kurum ha 87.9 theater no amaso theater na amaso me kai se eduru ba bi no ekoye eyi se ene demonstration cross ye na ye theater na no abaye twa mu ya ade so ho da yeso obesi creative art school na njubo si akon ya anwie eda so ho muntie me ya anwie eda so ho na no obi busa me se akosi se nam se pacho menkai se ya serious ye pese ye na ye ho adwuma wi ye koto 2020 aba yes region bia benya ni theater national theater ya yenim se nkrande ohoi ye be region bia de ama no ye de me se nkantam so nanka na nanom be ready asase na nanom minim me na nanom santeman ye be yi asase yantam de ama na je na wanwan so obi anyana asase ye be yi asase yantam de ama munsi Amfoi 87.9 Kumasi. Yeti ha ene yesi National Amphitheater ewo cultural center yenya asase me say ade bia ne ho awoso de ba krom ha na nanom mo ama nya asase yenya asase ene ye de emae ena in April 2023. It was 26 April 2023. That time, Marco Krakumantena na ye Deputy Minister, Creative Arts and Culture. Ikai Sampine was also there. Mpanimfo aka ye bodwa enye amphitheater no na wo hwe ya eda ya yisui. On say esi ya no. Said the Mosia and Sana Sakode Oshani design na setup no the year rapaholic na say net ye of a red stand no a hopper and would try a yisa nti ebinie na wohwen even though yes we share capacity now it was around omokache say be funny pa baby abe 1,000 or something 87.9 Kumasi but at least sanke wa and you both yakon. So we share design no. Say the design is city no. Clearly, who say a investment tanka enkokwa. Me say what dey show. Na no sa akode ba obeye we ya ye ka ho asem. Unim the economy no near me course ho. Culture center a well designed in terms of hospitality. Nti say yeah program ho a and mean to me more obi shop din there but you could see say obia will be well positioned say Charlie event we na eba ha nti I want to do this economy ni ye biem and hey me say anopai me boa now regional minister was there now no Jumadi and I've always loved the Ashanti Regional Minister, Dr. Frank Amwakohene, was Adian. In fact, me say that young man, or say, Sebi, Akoma FM 87.9 Adwene nyansa no. Enya poma, enya dwunu kwa. Na emom ye nkwada no maburu na ye ba no. Yeso so ye obi a Yansu yetimi hu say we ni ye say ni ye yenye ni say mfamwa. And I've always loved him for that. Clearly,
who say our plan B or be all year on one kasa if the central government is not even investing on one in his own way or bois to sell our culture, to sell the creative art and culture. I saw the Ashanti Fest. Ashanti Fest. I told you, Uko Culture Center. Jumadi ane koso. Go there and see. What do say? Go back. Go to the archives. Go through and see Niama a course. Come on. Clearly, a trust say you invest in what art and culture anymore. As Asantemai, as on my Ghana, because Asantemai art and culture, ye pijamua affected the entire country. Akoma FM 87.9. And minister was there. Rapaholic, he was there. But regional minister, beyond this, beyond the yehuni the akosu nyinano, let us fight for Sanya Manua. Ebeboama yen arts and culture no ye betimi akoswa ayehu adwumanti na anu se omoye Ashanti Fest so be kaya na omoye fashion night no omkoye Ratri Park. You see nti you could see say yenya bibia ye beye but ade na beboa me etima ye no you could see say mapru no ye world positioned. See yenya bibia beye but akade na beboa me ye no eno ne ade aka Amphitheater yi regional minister, let us push. Yam pushing for its completion. Because here in this area, and around it, and near my home, just look at it. And Oko Culture Center, because last year, I have the any kobo. Now, Fena, and no grand, my friends, the profile. Fena ni abo. Come baby, and yes, see, baby, ka transfer. Ya two, by blocks, no ka crabby. And me mamin kawe I okra kumante wo free emu na akoye but me dem me kasa wo koye no wa amwaye and they say so na omo friend saying abeku Santana onso anya akwanya o creative ato wo de ane de enye ministerial appointment na deputy ministerial na emom akwanya na wanya wo ho no mum ka bibi champanimfo no say Ashanti region Munyina no mani abre amo ka ho asem social media Kumasi my amana ye fe no ene say mo boaye ne ebe amana ye fa asene saa enti ye invest ewo mu ana ye nya wanwa se ye te ha na football eye ka Kumasi football ye Kumasi ye national teams no almost success dodo na ye Kumasi match den ye bebo ha ni yete ha ni ye jai stadium na stadium no asai yete ho na ye jai ni saa se nya there asai nti ye nti mebo ye matches wa ha. Oh my Ghana, 87.9. Come on, just look at the design. Short cutting for the Amphitheater, Center for National Culture Kumasi. And ye kama. And then nay, ye sorry na Akoma FMC abese event bia. Ya kwaji ho. Ya ne ekro no. Enti the Ashanti regional minister, Akoma FM, the Amphitheater, any other facility ebeboa ama yen your position ye wo say if you want it better, come to the Ashanti region. Ye na yen shemu kenanen ko yi. Because Sarkodie's event one out of me sure say many other events and they yabeba Sarkodie all kono ko kan. Hey Charlie Kumasi insuo to empo. Enya no nko a there are other artists
Me sure say Shatawale the come bedo sa event na cause say maza. Meso me ba koye bi. But if say you invest in facilities e be boa ya me atimi aye ni ya. Da bia no ye be call yes stadium no. Men found na see grass no so. Na event organizers no ankasa kra no wo madwa. Di at a point we say na bi ni madwa. Say na ya ba na part pitch no kra no ye betimi di sika no ye sika ye gie. You see the point here is that wono nso so no a and now no be what say yes and tro for ye twa bom so mama nkrofo betitia pitch no so no. Also protecting na ono so ne name. Goyampo for Accra. Senka enne no pay pitch no se so tutu a ye sure senka ene I nke be kan sam no foforo. Se pitch aye pay ye pay Black Stars ukroma dey qualify. Ye see ye pitch na am nkrofo betitia so. The point here is that yes, your event ni bia ye betima ye stadiums. Yes. I mean they are there. Senka kra no. Den a National Theater ho. But to da bia omtim koye event ni bi wo stadium. Accra Sports Stadium. Ai ejitum ni nyina ye na emom no mo de mo aye bi mo maye bi wa ha na ye nhya ade mo maye bi wa ha yeah the right time sa Amphitheater ebebusa ho asem sika say na ye twa ese mfanye sa sika na wan ye ntimi anya sika na wan me da se anantwi bosi akon I don't.